Khumbula ukuthi awusidalanga. Lokho kusho ukuthi la ukhona njengamanje akulona iphutha. Ngokwakho mhlampe izinto azisambi ngendlela ofisa ngayo, kodwa ngokomuntu wakudala, you are where he wants you to be. Ngiyazi kwesinye isikhathi akukho fair ukuthi izinto asihlangane or azisambi ngendlela ofisa ngayo, kodwa umuntu wakudala enesinhloso ngawe. Mhlambe into engakusiza uba uqonde konke okwenzakalayo kuwena njengamanje ukuthi uxhumane naye lo wamdala, umbuze ukuthi zithini izinjongo zakhe ngempilo yakho. Le nto yokuphila inzima kodwa futhi kwesinye isikhathi ilula. Njengoba siphila emhlabeni asisidalanga, okusho ukuthi azizazi iy'njongo zokuba khona kwethu la emhlabeni. Wena ungabona engathi izinto azihambi ngendlela ofisa ngayo, kanti zihamba ngendlela ngokwalo muntu wakudala or ngokwale nto eyakudala. Kunzima-ke ukwamukela lokho ngoba ngokujwayelekile thina siye sifise izinto ukuthi zihambe ngendlela thina esifisa ngayo. Singabuzi lo wasidala ethi yena kahle kahle iyiphi indlela afuna siphile ngayo or ikuphi afuna sikwenze emhlabeni. Uma uzothola ukuthi indlela ofisa ukuphila ngayo wena iya-clash-a nendlela umuntu wakudala afisa uphile ngayo, ila usheshe uqala khona uthola ubunzima empilweni, ubone engathi impilo ayikho fair. Kanti hhayi ngoba ingekho fair, ingenxa yokuthi unama-expectations ahlukile nalawa or okanye nale nto umuntu wakudala a-expect-ile kuwena. Kunzima-ke futhi nokuthi uxhumane nomuntu wakudala ekutshele iy'njongo zokudala kwakhe, ngoba uma ngase kuthiwa ngempela uyakutshela iy'njongo zokudala kwakhe, ungeke wayihamba le ndlela ngoba ngabe usulazi ikusasa lakho. Kodwa ngenxa yokuthi awulazi ikusasa, uphoqelekile ukuba uyihambe, uhambe noma kungathiwa kumnyama, uhambe noma kungathiwa uhambe emeveni, uphophele phambili. Kodwa uma usulazi ikusasa ukuthi noma kungathiwani vele liyakhanya, uze ungahambi ngoba vele usuyazi ukuthi ikusasa lakho lime kanjani. Kumele sikukhumbule emhlabeni ukuthi asizidalanga, kanti futhi kuningi esingakwazi ngokuba khona kwethu kulo mhlaba kanye nokuphila kwethu. Kuningi esingakwazi okuyizimfihlo zikaMdali, okunye esingasoze sakwazi size sibuyele la esaqhamuka khona. Impilo akumele ulwisane nayo, ulwisane nezinto ezenzeka kuwena ngaleso sikhathi ezenzeka ngaso, ngoba uzothi uyalwisana nazo kanti vele izinto okumele udlule kuzona ila indlela yakho ehamba khona. Wena kumele uhlale ufunde ukuthi ikuphi okuzifundo okulethelayo ngalezo zimo odlula kuzona. Uthole izinto ezi-positive ngalokho nalokho odlula kukhona. Uzame ukuzi-align-a ukuze uzokwazi ukubona ukuthi impilo yakho imephi, ibhekephi kanye nezinjongo zokudala kwakho. Kunzima nokho, angeke ngikukhohlise kodwa kuyinto eyenzakalayo and uma isiyenzakele or uma isiyenzakala uye ube nokuthula empilweni ngoba noma kungathiwa yini odlula kuyona
awuyithathi njengento ebuhlungu, awuyithathi njenge-challenge, awuyithathi njenge njengento ezokuvimba empilweni, kodwa uyithatha njengento ekumele yenzeke ukuze ufinyelele la kumele ufinyelele khona empilweni. Ila eyaye ibe khona lula impilo isuka ebunzimeni, la usuke wamukela khona konke ngokuba uyazi ukuba konke kwenzeka ngezinjongo ezingaphezu kokwazi nokuqonda kwakho. Konke kuhamba ngohlelo ngokwalo owakudala. Awekho amaphutha enzakalayo, akukho okwenzeka ngezinjongo zokuzwisa ubuhlungu, kodwa konke kwenzeka ngoba kumele kwenzeke.